بھی اللہ پاک اس کو بھی ایسے کنویں میں ڈالیں گا تو عوام آزاد ہو جائیں گے. یہ عوام مہنگائی بھی ختم ہو جائے, ہر انسان کا عزت بچ جائے گا. السلام علیکم سنگتک خوش پہ خیر اللہ میں خوش تھے نن نما خدمت ٹی داڑے بس دا جاگ رک خنیگ دا کناف دا پین سنگت سینا یعنی ای نا خاطرہ بس کے داڑے جیسے تینا نا چینل تینا کنا سبسکرائب کرے کنا جندنا جاگا رے اندن غریبی بھنگی کسے کھلنا بوچنا ادا پین جاگا سے یعنی بس سنگت سینا یعنی نوے تینا قصے بنفی یعنی مست دا نہاتا کرے شیر کرے اسکا ہندوستان کا بادشاہ تھا شیر تو از دی بادشاہ حکم کرے کہ کنک کل نما ہمبو شکار کبور لیکن ہرا نما جوان شکار اس کرے اس او دے انعام چوٹ اگے ہرات خیالی بس او دے لکھام پھر ہوٹ تو دا پاننگی حل کرن تے کہ دسا جو ہموں نے گورنمنٹ دسا ننا کرے صدرے وہ ہمار حکم کے فوج والا کاموں کے کسی لکھام پھر غیر تو لکھام پھر غیر تھا کسی پہ جیل تے وہ جیل ہنن کے بھلا نہ پاننگی حلے رہ تو یہ بھی ہنن نسرا تو ہارا سے نہار کوشش کرے وہ شکار کے پیشنگار گوڑا یہ درانگی ہنا دادانگی ایلو ہنار میڈے افالی اسران تو جو کائی کا شکار اس کہے شوق غریب گھور کرے ہچ نہ ککڑ سے نہ پرراز بھی دوبت اب تو داسا حیرام مس ہنوٹ کہنے لکھام پھر ہو پاسنگ آمکی آخرت ایلو کل نہاک بس حصہ تو شیر ہو رہا پہلے دا شوق فق پیسہ شاید مدان کرے شکار کرتا نہیں پائے دو پکڑے وہ تا بوتن یہ لکھام پھر ہوتا امر دا مدان کریں کن کہتے نہیں چڑھا تو دادی بھی بس اور موقع دانگانی گا ہر کو موٹی شاہر دائرتن پہرا دی شکار ہے پیسہ شکار سینے کی زبردستوں کرے لیکن کنیان اسٹس نہیں آمبارو پھولا کنی پائے او دیر سی کی کنی آمبارو پائے بری نشانتی باور کپی سی انہیں نشانتی بھی تو راہی مس نہاک بھی رندر تسر کل رندر بادشاہ موہٹی تو ہننا کا آخر ٹھینا رہنا دون سے سکا دونٹی دیر سکا شو ککڑ کرے تو جنتا بھی کھانے گے شیر پیسے ککڑ کا یہ دیوا ہوتا ہے ککڑ کرے کہ بھائی شیر پہ اور یہ یوٹ یہ نیوز ہموں کنیاں پھولاتا دا ہننا کا شیر حکلت اس کے لیے دیر سے اس کا نا شیر خس جاتے ہیں دونٹی زین بارا کرے نہ ککل آزاد مسدا شوک دا سا دادے بھی اللہ پاک ہموں ہنو ہوشار اس چوک دا بھی ہموں دون سے زین بارا کرو نہ آزاد مرون دا مہنگا بھی نہیں نینو باقی نن کے حال بچتا نہیں تینا حال ہے تینن میں دا پینا اور سیٹی بس سنٹ کنا آگی ورا نما نظر تما تو حیرہ موڑے کہ دا امرو سیٹے پدا بھی ہموڑے شکرے کنی سکونت گزرے ہوتے ہیں وہ تو بھی کرو ننا حقاتا وجہاں کے انتے غریباتا حقاتے کیران شاگانے ہم خلقا ہم باغودی بھی خدا کنا جاگا سیٹی جب وہ شیر کے نمونے سے اس کو بھی اللہ پاک کوئی میں ڈالیں گا انشاءاللہ تعالی. مجھے اردو نہیں آتا ہے آپ کو ہم اردو میں بتائے تھے تو آپ کے بھی سمجھ میں شیر جو اس کو اپنے قوم کا بادشاہ تھا حکم دیا اپنے قوم کے ہمارے لیے شکار کرو جس نے نہیں لایا تو ہم اس کو ماریں گا. پھر سارا کیا ادھر شکار پر سارا شکار کیا وہ لومبڑ جو ہے وہ نہیں شکار نہیں کر سکتا ہے. پھر واپس انہوں نے کچھ دیر کیا دوسرا صاحب اپنا سامان لایا وہ شیر دیکھ وہ لومبڑ کدھر ہے اس نے بولا کبھی پتہ نہیں کدھر ہے وہ ابھی تو دیر کیا ہے. اس نے وہ حکم کیا ان کے پکڑو اس کے پکڑا لایا ادھر. وہ بادشاہ سلام نے پوچھا کیوں اپنے دیر کیا ہمارا شکار کدھر ہے. اس نے بولا ہم نے صحیح بہت اچھا شکار کیا لیکن ایک مجھ سے اس کو ہم سے ماکھوں کھسی بھی ہو ہم سے لوٹ گیا پتہ نہیں ہے وہ اردو بھی نہیں آتا ہے ادھر. تو اس نے بولا وہ کون ہے ہمارے وہ بولا تو آپ کے خاص کر آپ کے ہم جنس ہیں جتنا تم ہے وہ ایسی ہے. بولا چلو ہم کو دکھاؤ کون ہے ہمارا شکار آپ سے کہیں سے. یہ سارا چل گیا اس کا سارا اس کے پیچھے لگا اس کا عوام بھی ابھی بھی وہ ہمارا بادشاہ کا تو پیچھے ہے عوام تو وہ بھی ایسے ہی. ادھر گیا ایک کنویں کے اندر پانی بھی تھا وہ لومڑ ایسے کیا تو لومڑ بھی دیکھا اس بادشاہ کو بولا دیکھو وہ ادھر ہے. شیر بھی ایسے ہی نیچے دیکھا تو وہ باقی وہ شیر ہے وہ لومڑ بھی ہے ادھر ہے. جوش میں حکل دیا تھا تم کون ہے ہمارا شکار ان سے کھینسا. ایسے آپ کو ادھر کنویں کے اندر ڈالا تو وہ سارا آزاد ہے اس کو. ابھی بھی اللہ پاک اس کو بھی ایسے کنویں میں ڈالیں گا تو عوام آزاد ہو جائیں گے. یہ عوام مہنگائی بھی ختم ہو جائے ہر
इंसान का इज्जत बच जाएगा। अभी मजबूरी से चोरी भी होता है, खून रेजी होता है, क्यों? ये महंगी की वजह से। और किसी पहले गरीबी टाइम था, कभी एक दिन रोटी मिलता है, 3 दिन तक हमको भी, हमारे सिर को भी नहीं मिलता है, फिर हम सब्र में बैठा है। अभी तक हर गंज है लेकिन नहीं मिलता है, तो ये इस जालिम की महंगी की वजह से नहीं मिलता है। इतना जुल्म अवाम चले किधर करे, बोलता है अवाम जालिम है, खून रेजी करता है, चोरी करता है। पहला तो जालिमी तो हमारे हुक्मरान का है, तो उसकी वजह से ये वो सारा महंगा है, तो मजबूरी से चोरी भी करता है, दूसरे के मारता है, दूसरे का हक लूटता है। ये इंसाफ का हुक्राम होता है तो इंसाफी होता है, तो जिसने वो खून करता है तो उसको उसी टाइम फांसी देते हैं। अभी देखेंगे तो हमारा किरदार है अब ऐसे है, हम हमारे किरदार दूसरे को भी मारने वाला भी गवर्नमेंट के ज़रिए से होता है, चोरी भी उसके ज़रिए से है। ये बात मुझे उर्दू नहीं आता है, फिर आपको बताएंगे। बाकी वो अभी इधर उधर करता है, ऐसे इधर है, फिलानी करता है, चोरी करता है, बेवनी करता है, अरे इसके मारो फिला। वो चोर को नहीं देखा है, उसको मालूम नहीं है, चोर का भी उसको मालूमत है, खून रोज़ी का भी उसको मालूमत है, सारे का। क्यों? गवर्नमेंट से क्यों? ये ज़मीन पर वो एक तार लगा है, उसको मालूम है, तो हर एक इधर ये चोरी करता है, वो तो उसको मालूम भी है। अभी उसको कितने मालूम नहीं, तो ये फिलानी को मार गया। एक गरीब रोज़गार का दिहाड़ी कर आते हैं, उसके पास 100 रुपया या 1 लाख होता है, उसको वो दुबई गया उधर, उसके मालूम होते चलिए इसके पास है, इसके अगवा करो। कौन अगवा करते हैं? गवर्नमेंट उसको नहीं देखता है, हालांकि इसके खुद उसको अगवा करता है, खुद उसको गवर्नमेंट करता है। अभी मुझे फांसी दे भी भली दे हम तो वो अपने वो दिल के मर्ज, अंदर के मर्ज के ज़रिए से जब बयान देते हैं। अभी हमको उर्दू नहीं आता है, फिर क्या करूं? जब मुझे उर्दू आता है तो हम सारा अपना हालात आपके हाज़िर करते हैं। अब फिर आगे फिर मजबूरी है, चवण नथा वठन कार पियो तो छा क्यों काॾे वञनि। चोरी भी इन जी वजह सां थिए थो, खून रेज़ी भी इन जे, हे ज़ुल्म छा जे हिक ॿिए जो ज़ुल्म कमु पाण खे पाण मारनि था माण्हू। इन जे चवण सां उन जो हथु आहे, जेको चोरी थिए थो त उन गवर्नमेंट खे मालूम न आहे, कंहिं खे मारे तो उनखे मालूम न आहे। इहे सभु हालात इन जो अॻितो सभु उनखे मालूम आहे, हुन जो हथु ॻंढियल आहे, त पोइ इहो कमु थियनि था। माण्हू चोरी करे थो या खून रेज़ी करे थो, त मजबूरी जे महांगाई ॾिसे थो त कुझु बि नथो मिले। हाणे पेट्रोल अचे थो ईरान खां, हिते 240 300 ते बि चले थो। हा ईरान जो आहे, हुतां सस्तो आहे, हिते महांगो आहे, छो? कहिड़ो हुन जे मथां टैक्स आहे? इहो बि टैक्स असां हणूं था न, असांजो अदालत आहे, असांजा को हुकुमरान इन जे मथां हणी छॾिया आहिनि न। इहो ज़ुल्म इहो आहे, किथां आणियूं, काॾे वञूं, छा कयूं, कंहिंखे था ॾियूं?